All India Radio Infang Media Wave Meter the Thum Som Lipon Khat Kilar the Get Som Gelani Le FM Khat Jale Thumpun Nga Ki Panong Ki Pongkhia Pai Ti Program Hi Tunin Kening Je Chin Le Lom Pan Phanalangai Na Bana Thu Thak La Kom Sim Nai Nei Ringo Ama Sapenin Kening Je Chin Le Lom Te Pan Unau Ki Pum Khat Chi Lai Ngai Ma Sadingo Quan kỳ tu tua,
India reduim falchin khotwan tonchin tutak lakho masim apaisa ta kalsom ni li sungin Manipur COVID-19 veithak zenim sapan pasal bukle numei thumago min kwa mube nomhi amal ke 20 nupur apan khat infali sapan ni le senapati apan gukhiu amal te covid care facility aswani di muhi apaita da kalsom ni li sungin mi som ni le gya dam chiangin paisa kitau tu ni tana ve khating sang le zathum le som di lenga pata mi jaguk som guk le sagi dam chiang tain jaguk som nga le gya tin ve le lo he adam siang ret za som nga point thum pata hi apaisa da kalsom li le gya chunga covid-19 ve siri ba ma tam luat gui jakin Manipur Chief Secretary in Tuthakom Masia July som le masang ni le som ni tan Jiribam district pumpia lockdown le curfew koi hitin the so bon hi Manipura Labor and Employment Department in COVID-19 hipilen jaka sep naman so anunga hong paiki mi pitia din skill mapping exercise pani Manipur Society for Skill Development in Siam nane te kai hom nane ding hi State Labor and Employment Minister Thok Chom Reddy Siam in janin ya din website www.mssd.in panchia hi Manipur COVID-19 to ki site hutele CM2 te na sep dan the na web portal lane Department of Health and Family Welfare in janin panchia Manipur Chief Minister N Biren Singh in Porter Manipur COVID Stories.organization hong hi Mizoram Sorkalin Corona hipi lenga panlang na hiding in school academic session sangi le somni le khat a school hon ki ding aun soni state Sorkalin tu kha som lenga apan school te hon din tu man anatupuk ta hi Mizoram Education Minister Lalchan Damaral te in Holpi Sorkal ko muna banga siam chi 9 te hon ding aun sona min ken hi Meghalaya in COVID-19 hileng do na a apan lang na patwa mama state laka ave atomin panghi World Health Organization in Makai te palang na thepi komin Meghalaya Sorkal hi banga adang te leng hi dingin to man anagen hi Meghalaya Chief Minister Contract ke sangma in kumsang ni som thumtana malaria beijing saktum na in long lasting insecticidal mosquito nets LLINS kichi garo hil sajanin phon hi Asama COVID-19 veithak sang khat jani leni janin musoinom tuitung to na State Health Minister Himanta Biswa Sharma in again na gothi khopi kya panni jasagi som sagi le sagi omin gen hi Nagaland na janin COVID-19 veithak som ni leli mu khia khia asteta veiting ranga som guk le thum pata hi yai ting laka pere na pan veithak som ni le khathiwa kohima pan ni le mona pan khathi wi Meghalaya a COVID-19 vei Border Security Force thum telin janin ni gyat mu be noma avelel som ni leguk chingta hi East Khasi Hills apan som le khat Riboy apan som South le West Garo Hills apan ni to bana East Saintia Hills district apan khat veithang mukhiak na munte hi wi Mizoram Lunglei district a posting lel BSF se pai ni leng janin COVID-19 vei kha mukhiak enomi Avelel som thumle li to ave khateng za som guk le li pata him Mizoram Health Department in dedicated COVID-19 Health Center champai ko pan Adam Chiangmi thumpot sakita chin gen hi Gujarat apasa da kalsom ni li sungin COVID-19 veithak jasagi som leni muso ai nungin ave teng sim thum sanga ja thum som ko le get pata hi ni som ni le khata si be to si teng sang khat ja ko som ni le sagi chingta Ni khat sunga mi si tam ni pen hiding in paisa da kalsom ni li sun COVID-19 ve mi li jar khana si hi he king to mi si som li ko pata ave thak som thum le ge to state ave teng sang ni jasagi som li le ma chingta hi Telangana state san in corona ve thak sang kha jage som na oma ago min state singi sangi zatum som le ni ave kham ta hi ave mu so thak sang kha jage som nga laka Hyderabad municipal laka pan Sangha janga som sagi leni Ranga Reddy district apan som ko leni le Mechal Malkas Giri district apan som ngale thumio mi nga si be tengto mi si tengjani som ge leget pata a sangha jathum som li leni dam siangin janin paisa khiu hi Corona na nahi leng dal nang in Karnataka jani tak dak kya ta panda kal som thum le thum sung curfew ko hita World Health Organization WHO in Corona na nado na to kisaya India Sorkal panlang na apa tak tu gen hi WHO Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan apaisa khani sunga India lo chingma ahi dale etchen na wanjat kining ching tak nei ahi dale gen hi
US President Donald Trump in America zalian nani zani somli le dina ai to kitona Prime Minister Narendra Modi in chibai bhok jia kin ki pa pi thu gen hi tweet tung ton in Trump in lom ka ki pa America in India ai chin gen hi Prime Minister Modi in America zalian nani ai to kitonin Trump le US mi pi te zanin chibai bhok hi Indian Council of Medical Research ICMR in tulaina na adam doi ding hovel pumpin azui dan te bitna adam doi hoina le dan poimo te jue bol kya kulin gen ICMR le Bharat Biotech in COVID-19 dam doi Covaxin kichi bolin parlakhom le luhi Drug Controller General of India in mihing a adam doi bolu a khat veina le ani veina etker na nei ding phal sakhi ICMR in mi pi te de na banga tual swab tam doi etker na poimo hin gen hi a paisa da kalsom ni le sun bihara ke kya le thil tong dang jia kin mi som thum le khachin som le khat liam hi Uttar Pradesh sa leng a paita da kalsom ni le sungin wa zuk jiak le ke kya jia kin atom penin mi som ni le thum sin bang ja yam ten liam na to ko hi tunia dinga the thak la kom isim khiak theu hi ai te mai hi abana kening ja chile lom te pan dam lai ga li chi la ingai zom dingo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
abana ama kalom mi pen chila kening ja chile lom te sak ingai zom dingu All India Radio Info Zin Kin Tudak Na Kum Sim Na Le La Tua Leng Kilom Tak Tak Non Tin Khom Tiu Ngai Nai Nei Dingo Toni Tang Lam Dak Li Le Mini Som Likin To Ki Ton Yen Eono Be Non Ta Mun Chia Pai Tiu Program Ngai Ting Ting Om Nom Le Mang Pa